NAKO e le ya BOSUPA o e tshwamogela dikgang tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone phirimane ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo Tona Advocate Boko le tona ya tsa mafatshe a sele wa Amerika Marco Rubio ba buisana ka tirisano mmogo tsa papadi le itshireletso Bombe ba rotloetswa go tsena mo ditirong tsa maemo a kwa godimo go thusa ka ditshwetso tse di tsewang kwa godimo Re a bona thotloetso ya 6 million pula go tswa kwa FNB Botswana. Ntselo elela ga go segonkwe yo tla re nelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletsa mantle babile o rana ka puo ya tla mothesong ka mogela a bo o di amogele Tona Advocate Boko le tona wa Amerika wa mafatshe a sele Marco Rubio ba gateletse botlhokwa jwa ga botsalano le tirisano mmogo fa gare ga mafatshe a Botswana le Amerika segolo jang mo mehameng ya papadi le itshireletso Tona Boko ke ene moeteledipele wa ntlha wa kgaolo ya Afrika go kopana le bagolwane ba puso ya ga Tautona Donald Trump Phuthego eo ke ya ga Tautona Boko le tona Rubio yo ikanisitseng go nna tona wa tsa mafatshe a sele wa bo bobedi ka hirikgong ke sesupo sa tirisano mmogo ya mafatshe a mabedi e tswang kgakala e bile no setswa ke tshwaragano mo mehameng e farologaneng lehatsi la Botswana jaaka re itse hela ke lehatsi le leng gore ga re lebella the foreign policy ya yone kgotsa ka ha le dumalanang gore le tshwantse re le dirisang le mahatshe a mangwe ka teng ke lehatsi le leng gore le ipeile pele maitamona go to strengthen its foreign policy ya no botsalano le mahatshe a tshwana America jalo a leng gore go ga dingwaga ha le tse di tswang kgakala ga mmogo le tirisano mmogo mo mehameng e ka go harologana ya dithabollo ke dingwe tse leng gore dumela jalo gone gore ke dile tse leng gore di ne da tshiwa hela thata mo puisonong ya ga Tautona le mo bokopane jwa gagwe le ene the Secretary of State in lehatsi la America botsalano jwa America le lehatsi la Botswana botswa dingwaga bontse bo tisiwa di bontshiwa mo mehameng ka go harologana o ka gakolegalo ka halo re ke dikgang tse le gore di amana le sepolotiki tse le gore di amana jalo le tsa botsogo di amana jalo le tsa itsholelo ka go harologana mme le mo ya ka ne re le mo letong la gompieno Tautona na le kwano le the Botswana delegation go ta go launcha yone the satellite ke ngwe ya tse leng gore di supa yone tomagano le tirisano mmogo ya mahatsi segolo bogolo mo dikganyeng tsa tsone maranyane mme ke dilo tse leng gore gongwe ke dumela jalo go nore Tautona ona gona go di buisana jalo le ene the Secretary of State go ya pele le beletse jalo gone gore tota o ka gakologela gore ene le Secretary of State o thomile semmuso jalo monongwaga mme gape ene le ntha kopana jalo le Tautona le gore le ene o santsa le mo ngwageng wa gagwe kgotsa his first 100 days in office haisale in Tautona so ke go nagana le sebaka ja gore sa gore mahatshe o mabedi a buisane gore tota go ya pele mo pusong le mo tsamaiso pusong mahatshe a America le Botswana a lebile kae re jaka lefatshe ka bophara le tshwere segopotso sa letsatsi la bomme gompieno monogae mothusa tona wa ofisi ya ga Tautona mme Maipelo mo Phuthing o kopile bomme go se tshabe go tsaya maemo a magolwane mo mehameng e ka go farologana gore ba nne le sabe mo go tseyeng ditshwetso tse di ka isang setšhaba kwa pele fa bua kwa dikagong tsa lephata la kgaso mo Phuthing a re gore go goroge kwa maitlamong a tekatekano ya bong go a tshwanela gore bomme le borre ba tshwaragane mo go tlhabololeng lefatshe. When I entered the sphere of politics, I did not enter because I wanted to be masculine. I really believe that when we push and advocate for women to rise to positions of influence, whether in politics, like in my case, it's not because we're saying that we're fighting for space with men, but we are saying that we are bringing something unique and feminine that our male counterparts do not have. We want to be able to sit in rooms, sit in tables, influential decision-making tables, that we as a woman would be able to know that, no, but you see, men tend to use their left brain, I'm told, and women their right brain. So the two coming together, it can only bring about positive results for the sake of humanity.
re sa le fo mothusaratoropo yo e bileng a itebagantse le dikgang tsa bong kwa khansele ya Gaborone mme Mankisekete a re palo ya bomme e oketsegile go ya kwa go 40% kwa khanseleng eo e tla godisa seabe sa bomme mo ditirong tsa setšhaba ke letleletse se mo le kae wa pega. Khansele ya Gaborone e ipelela letsatsi la mafatshefatshe la bomme ka nako e maleba e mo go yone khansele eo e kgonneng go oketsa kemedi ya bomme mo khanseleng go tswa mo go ba le barataro go ya go ba le 15. Mothusaratoropo o dumela fa se tla tlisa dikakgelo tse di farologaneng mo khanseleng ebile di le mosola go tlhotlheletsa ditshwetso tse di maleba mo mererong ya sepolotiki. Bomme ba ne gape ba lebogela bokgoni jwa bone jwa go dira tiro tse di farologaneng mo setšhabeng ba atlega mo go se ba se dirang le ntswa ba na le dikgwetlho. I want to celebrate with you today the position that I am holding together with the increased number of women in Gaborone City Council. Bomme ba councilor a ikopele diatla gore re tirana re le batlhano re le barataro. Gompieno go re bua ka batho ba le 15. Is an achievement. Maomphatleo ya thathanyana e kana ke a ntsihatsa ke rona le ba re ilong botsipa jo sepiri seo la se bona yano le nna le bokgoni ja go ka ntsihatsa le le hatsela ha le tsere beng bomme ba lone le ba hile responsibility mo economy le ba hile responsibility mo ditseleng tse di harologaneng go kgonahala go bodimo gore le hatseleo la tege. Go tlhomamisa tekatekano ya bong go kailwe e le mamang mo go thuseng gore bomme le bana ba basetsana ba nne le seabe mo setšhabeng. A re bue ka ditshwanelo gore a mme ditshwanelo tsa rona re le mo magaeng di a tlotliwa kana ra di tlotla. Sa bobedi a re na le menyetla ya gore re ka itlhella dikeletso le maikello a rona re le bomme kana re le bana ba basetsana. Mme ha le gore go na le ha go shotang teng ke eng se re ka se dirang go inonotsa kana go to empower ourselves. We need to encourage girls to take engineering courses as essential step towards promoting gender equality. Re tshwanetse re rotloetse bana ba rona ba basetsana gore le bone ba ka nna le seabe mo go direng ditiro tse di dirwang thata ke borre. We also need role models and mentors to introduce girls to successful female engineering courses who can serve as role model and mentors. Moletlo o ne o tshwerwe ka fa tlase ga setlhogo se se reng ditshwanelo, tekatekano le go nonotsha bomme botlhe le bana ba basetsana. Ke letlheletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. Prophet Olaotse ke ba lepile wa kereke ya Grace and Truth International Church kwa Maung a re nako e gorogile ya go fetola lenaneo la thuto gore la akaretse dikgang tsa kgogontsho gore di rutwe bana mo dikolong. O ne a bua kwa segopotsong sa letsatsi la bomme le rulagantsweng ke lekgotla la babereki la bopeu kwa Maung maikaelelo e le go lemoga seabe sa bone mo tirong le gore go ka dirwa eng go nonotsha lentswe la bone. Maranyane sa makata wa pega. Ga re tswelela Botswana Stock Exchange e gateletse maitlamo a yone a go rotloetsa phetogo go akaretsa le go fa bomme ditiro tse di lekanang le borre segolo thata mo mogameng wa tsa madi le mengwe. Fa a bua kwa moletlong wa opening bell go ipelela letsatsi la mafatshefatshe la bomme mo Gaborone leloko la khuduthamaga ya BSE mme Boipelo Matenge a re go rotloetsa bomme go ka thusa thata mo go tlhabololeng itsholelo le go tlisa tekatekano. Go rata Moranyane wa pega. Khamphane ya Botswana Stock Exchange e nnile bontlha jwa lefatshe ka bophara go ipelela letsatsi la mafatshefatshe la bomme. Moletlo o wa opening bell o ne o bula matlho ebile o kaya ka fa go dirilwe kgatelopele mo tekatekanong ya bong, dikgwetlho tse di santseng di le teng le gone go supa botlhokwa jwa bomme mo go ageng bokamoso jo bo akaretsang. As we commemorate and convene on this momentous occasion, it is imperative that we reflect on why gender equality and empowerment of women are fundamental. Jaaka re ipelela letsatsi le la bomme, go botlhokwa gore re itse gore ke eng tekatekano ya bong le go akaretsa go le botlhokwa mo maikaelelong a rona re le ba BSE. Re dumela thata gore go rotloetsa motho wa mme ga se go supa botho hela mme go ka nna le seabe mo kgolong ya itsholelo.
Lefatshe le bomme ba fiwang tekatekano e tshwanang le ya borre ke lefatshe le le ka atlegang thata ka itsholelo ya sennela ruri. Setlhogo sa gompieko se tsamaelana thata le maitlamo a rona re le ba Botswana Stock Exchange. It is about actively ensuring that every woman and girl has the right to education, economic participation, leadership, and protection from discrimination and violence. Today is not just a celebration. It is a reminder that while we've made progress, we must persist in our efforts to break barriers. Letsatsi la gompieko ga se go ipela fela ke go ikgakolola gore le fa ntswa re dirile maiteko re tshwanetse go tswelela re buelela ditshwanelo tsa bomme le go rotloetsa tekatekano go nna mo lefatsheng le bomme le basetsana ba bonwang ebile ba tlotliwa. It is not just about addressing the challenges of the present, but about laying a strong foundation for future generations. Bomme le basetsana ba ne ba rotloedia go tswelela ba ipuelela go rotloetsana le go tsaya se e leng sa bone mo botshelong, mo dikgwebong, mo politiking, mo dithutong le tse dingwe. This event Moletlo o ga se fela sesupo sa maikaelelo a rona a go buelela tekatekano ya bong, mme ke maitlamo a rona a go rotloetsa bomme le basetsana. vigor toward the empowerment of women and girls everywhere. Letsatsi la MOPITLO a tlhola malatsi a le bofara bobedi le segetswe ga thoko go nna lone la go tlotlomatsa bomme le go rotloetsa tekatekano ya bong. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Sepodisi lefatshe leno se ikaelela go aga sehikantswe le sekao sa go lemoga le go gopola badiri ba ba tlhokafaletseng mo tirong. Se se boletswe ke mookamedi wa sepodisi Botswana Mediana Marathe kwa letsatsing la ntlha go tshwarwa ke sepodisi sa lekgotla la mafatshefatshe la Interpol e le la go gopola mapodisa a neng a tswa setlhabelo ka nako ya badirela ditšhaba ya bone. Tiro e ya segopotso e ne e tshwere kwa mabeleng a SSG mo Gaborone. Monica Setshwaela ka dintlha. Sepodisi sa Botswana se simolotse thulaganyo ya go gopola bao ba ba latlhegetsweng ke matshelo ba le mo tirong ya sepodisi fela jaaka mafatshe a mangwe. Lekalana la mafatshe la Interpol le tswa kgakala le dirisa letsatsi le go gopola badiri ba sepodisi ba ba neng ba tshwere tiro ya bone ya go sireletsa le gone go netefatsa pabalesego ya mafatshe a ba direlang mo go one. My commitment to Botswana is that we shall be commemorating this event annually and in the process ensure that close relatives, the general public, and media are invited to join the commemorations because these officers remain national heroes and deserve to be remembered and honored by all. Further, we are considering building a monument in their honor which will be accessed by all Botswana and visitors alike. E re lentswa ba tsweletse ka go sireletsa setšhaba gangwe le gape mapodisi ba itemogela dikgwetho mo tirong ya bone. Ladies and gentlemen, senseless attacks on police officers whilst on duty should stop. In this regard, the Botswana Police Service will continuously train and equip officers to adequately and professionally protect themselves against violent criminals. I equally challenge Botswana at large to denounce any violent acts targeted at the police and continue volunteering criminal information, including security threats, so that offenders are apprehended and prosecuted. Tiro e ne ya neela sepodisi sebaka sa go ipelela bomme ba ba tsweletseng ka go dira ka nata nte le dikgwetho. You don't need to cut toxic people. Your work has to cut toxic people from you. Because when you do well, when you put the hours, when you concentrate, people who don't want to work, and you are going to have the best time ever.
ke le leboge gore ha gare ga dikgwetho tsotlhe tsa botshelo tse le lebagana le tsone phakela la thapa le tshasa meikapo be le nna bante le be le ta go tlhola le thusa batswana ka boinelo le lorato a re ikopeleng diatla bona banyana ke batla gore ha ba tsena mo molomong ba gwanta ba tsamaya mo molo ke re wa ba bona my girls go solofetswe gore segopotso se simolole go tshegetswa ngwaga le ngwaga ke sepodisi sa Botswana. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Ramongwe wa dingwaga tse di 22 wa kwa Ghanzi o letile tsheko kwa ntle morago ga go thula batho ba babedi ka koloi a ba le botsa phokoje ka makuku a letsatsi la mosupologo se se rifaditswe ke mo kamela mapodisa number 16 district superintendent Thare Senwelo yo tlhalosang fa a le mongwe yo a thudilweng a latlhegetswe ke botshelo. Angela Nosa wa pega. Reo wa dingwaga tse di 22 o thudile batsamaya ka dinao ba le babedi ka koloi ya modiro wa Hilux mme a tlogela wa mme a tlhokagetse. Wa mme o na re tlogela mo botshelong ga wa rena na tswa hela sena dikgolagalo ke molato gore re so no thula mo tsamaya ka dinao kana o dira kotsi ipehela le ga e se ya motho kana ile a phologolo mo a re ikweleng ko mapodiseng gore ke bakile kotsi ga go siwi ga o sia o ketsa melato ngwageng o hitileng yana re ntse le kganya go nna le 1 gompieko kana re mo kgweding ya boraro se re na le kgantse pedi ga di itse gore tla re ga ngwaga wa hela re be re na le kgantse kae. O mongwe mokgweetsi ene o thudile ba bangwe ka la botlhano wa beke e hitileng ba neng ba thula ka bobedi ba ne ba le mo seemong se se kotsi ka gore yo mongwe o heletsa tabogisetswa ko Gaborone ka dintho tse di masisi yo mongwe na la fia mo Ghanzi re bereka ka setšhaba go na la go teng in partnership with the community ke one mamang o re ikaegileng ka ene. Bangwe ba re go tsamaya mo ditseleng tsa Ghanzi go borai dikoloi di kgona go ta ditabogile re sa itse gore a mme e tla thena sente kana e tla e re thula ha ba kgabaganya tsela ba ntshe di-headset motho a se ka tsamaya a tobetsa founu bogolo a ntshe thogo a lebe gore o ya kae go re khula batho mo Ghanzi ebile ke tshwenyegile ke le mongwe wa ba go mo kgaolo ya Ghanzi mme la se se tlholela ka akanya gore go nna le workshop pele go batla workshop re nna batse re buisana. Komiti ya ipabalelo tseleng ya Ghanzi ya re tshwaragane le maneto na tirong tse go jang ka lehatsi leno le ipetse selo sa go nna le ditsela tse di babaletsegileng go yeng kwa ngwageng wa 2030. Batho ga ba itse gore go tsamaiwa ka ha letsogong lehe o ta o lebagane le dikoloi o tsamaya ka. Mostly they use this portion of the road ye ba reng ke the show. And you'll understand that that portion is not for pedestrians. The hotspots, very close to we have managed to conduct public education. Road safety clubs. Letlhoko la tsela e dirisiwang ke batsamaya ka dinao ya bo ile dingwe tse go tindega ka tsa seemo mehela khansele e tla itebaganya le kgwetlho eo. Now we are doing more than stormwater master plan ya Ghanzi santse re le at tendering stage yone tabeta ya ele mwalo wa Ghanzi yote is that big project ke yone khona gore ka one re nne le chance ya gore re create the buffer ha ka tara tsenya bo pedestrian walkways re hodisana le di walkways batho ga ba woke ko dileng teng batho ba santse ba ka into the road to the extent ya gore o khona ba ithela le mo the middle of the road ya la bana ba thomagane ba huraletse koloi. Superintendent Senwelo o tlhalose gape ha ba tsamaya ka dinao le bone ba kgona go lebisa molato ha ba ka hitlhelwa le bone ba bakileng kotsi ya tsela. Angela Nosa, Botswana Television, Ghanzi.
o santse o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela baithuti ba Yunibesithi ya Botswana ba kopile puso go gagamatsa molao wa go thibela kgokgontsho segolo jang ya bong baemedi ba baithuti ba buile se kwa thuto puisanong e maikalelo a yone e ne leng go tla ka maano a go lwantsha seemo se ebile ba kopa gore seemo se se kaiwe e le seru se se wetseng lefatshe leno mpho ke leboge wa pega Dikgang tsa kgokgontsho ya bong tse di tsweletseng go begwa mo lefatsheng leno ke dingwe tse di sa robatseng baithuti ba Yunibesithi ya Botswana. Baithuti ba kopa puso go tsibogela kgokgontsho ya bong ka bonako ka jana go lebega e tsweletse ka go oketsega. Go tsibogela dikgang tse puso e dumanang le baithuti ba gore seemo se dule mo tseleng ka jalo ba tshwanetse go tshwaragela tiro ya go lwantsha kgokgontsho ya bong. GBV is a concern, and it is my belief that it is only collective effort that can end this monster called GBV. So you are here to deliberate on this issue, to find innovative, creative ways of ending it. We are here to say that it has no place in the new Botswana. It has no place in the university. Ba ba neng ba tsene phuthego e ba ne ba supa metlhale e ka dirisiwang go emisa kgokgontsho ya bong mo nakong e sa fediseng pelo. We have to speak against this. So I urge you, ladies and gentlemen, to open up. Speak against gender-based violence. A crime or criminal matters are crimes against the state. When someone harms you physically, it is a criminal matter, and you can also, under the Domestic Violence Act, get a protection order. And if that person does not fall within the categories I've just listed, you can get a restraining order in terms of the common law. Another beautiful thing about this particular piece of legislature is that this piece of legislature allows us to remove the perpetrator from the house. Where even though you are the one with the money, we're going to remove you from the house. And I think there's a lesson to all of us to say, on a daily basis, as you interact as colleagues, with your siblings, with your parents, whoever that you interact with, kindly be kind to one another. From here, I think I'm gonna continue to encourage people to voice out what they're going through. Some of us, we've faced that. Some are still scared to talk about it yet. But as a psychologist and according to my profession, I think I will try to help people reach out more. But I, as the women's chairperson, I am willing to take the seminar. Not only does it end here, we are willing to take more actions, fight against this until it ends. Baithuti ba supile fa ba tshepa puso gore e tla dira gotlhe mo e ka go kgonang go lwantsha kgokgontsho ya bong e gatakang ditshwanelo tsa batho tse puso ya nako e ne e dumelanang gore di tshwanetse go sirelediwa. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Company tsa Botswana Railways le Korea Rail di tlhotse di beile monwana ditumelano tsa go simolola ditirisano tsa ka tsone di-company tseo di ka amogelang dikitso tsa go tsamaisa kgwebo ya diterena ka thelelo. Mothusa mookamedi wa Botswana Railways mme Chelisile Malelari tshwaragano eo e tla tlhabolola ka fa ba ntseng ba tsamaisa dilo ka teng. O tsweletsa bolela ga Korea Rail e gatetse kwa pele mo maranyaneng a tsamaisang diterena ka mo seo se tla thusa Botswana Railways go tlhabolola maranyane a diterena mme Malelare ba boitseanape ba Korea Rail ba tla bo ba tlhatlhelela babereki ba Botswana Railways dikitso tsa go baakanya diterena fa di senyegile le maele a go di tlhokomela. When Korea Railways, a world leader in railway technology, reached out to us, we recognized an opportunity to learn from their world-class expertise. Together, we plan to create a more sustainable and interconnected railway network that benefits Botswana and the SADC region as a whole. These partnerships also provide invaluable opportunities for knowledge sharing and capacity building within our organization. 보츠와나 철도와 코레일이 철도 정보나 사업 현황을 공유하면서 남북 철도의 현안을 논의할 수 있는 철도 워킹 그룹 구성이 필요하다고 생각하고 있습니다. I believe in order to make this a reality, it's important to form
railway working group that will discuss the technical issues between the two companies. 보츠와나 철도가 필요한 분야에 대한 공동조사, 협력 사업의 발굴도 제안을 드리고 보츠와나 등 아프리카 국가와 철도 협력을 확대해 나가기를 희망합니다. So I hope we will be able to share information and business status of the two countries and discussion to promote direct exchanges. When Korea Railways, a world leader in railway technology, reached out to us, we recognized an opportunity to learn from their world-class expertise. Together, we plan to create a more sustainable and interconnected railway network that benefits Botswana and the SADC region as a whole. These partnerships also provide invaluable opportunities for knowledge sharing and capacity building within our organization. tla go leboge sa moka mme ke re madume we sotlhe yo fano ke go songkwe yo ke tlabeng ke gonela dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana Tonight mme ka gore letlhe a re tsena mo go tsone ka tlhamalalo baeteledipele ba lekgotla la Lefika Athletics Club ba rurufaditse fa ba fetotse lefelo la go tshegetsa kgaisano ya bone ya Continental Relays. Kgaisano e ne e tshwanetse go tshwarelwa mo Gaborone jaanong e tla tshwarwa kwa Francistown kgwedi eno e tlhola malatsi a le 20 le bofera bongwe e rentswa ba lebaganwe ke dikgwetlho ba rulaganye ba mabelo a ba solofetsa gore ba tla tlisa kgaisano ya selebego se se kwa godimo. Farotsolela setlhopha sa ligi ya First Division ya Borwa Holy Ghost se makaditse sa Gaborone United ka go sebetsa ka go ba kgapela ntle mo kgaisanong ya Orange FA Cup ba ba diga ka notse 5-4 mo thagong ya di-penalty morago gore bobedi jo bongangane ka maleka a notse pedi setlhopha mo motshamekong wa tikologo ya tsa bofelo tse 32 a jaanong re bone matlhasedi a motshameko o. Tshwarelo ka sewetso a re boe re tswelele le dikgang tsa metshameko mo metshamekong e mengwe ya kgaisano eo ya FA Cup e tshamekilweng tshokologong eno Orapa United e tshegeditse Township Rollers kwa ntle morago ga go ba fenya ka notse 2-1 mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa Orapa. Notwane FC e netefaditse fa ba fetela kwa tikologong e latelang ya FA Cup ka go betsa Morupule Wanderers ka notse 4-1 ka thago ya di-penalty morago go tshameka maleka a lefela setlhopha. So Flamingos le yone gapetse Police 11 kwa ntle ga kgaisano morago go ba pega thupa ya notse 3-1 fa kwa gabane Flamingo Santos e fentse Traffic FC ka dinotse 3-2 mo thagong ya di-penalty morago ga maleka a no setlhopha. Meka gore ya lo di bola ka tselentseng jalo re kgantsa metshameko tsana go ene wetso a re bore kopana kgantijana kana kwa bofera bongwe ja ke tla bo ke go dineela gape ka puo ya Seesemane mme ke re wetsotlhe sala sentle mme ke tsole sebaka a re bore go gakole ditlhogo gape. Betsoma dumeng ka mogala ka sa mosalo wa pina ke Pro Victoria go siame. A simole ka go lebella pula ga tisitswe mo mosong ono ka nako ya borobo bobedi. Borataro ko Kazungula Road Border, botlhano ko Chobe Junior Secondary School, boraro ko Savuti Wildlife Camp, Marothodi ko Plateau Primary School. Sonse sa loapi maitseboeng ano supa go thibile ka bontlha bo mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno. Me mo tsetsin la ka mosoro so tsere go thibile ka bontlha bongwe mo kgaolong ya bokone jwa legare le bokone botlhaba. Kgaolo tse dingwe tsone go tle go thibile ka bontlha bongwe go na kgona go la pula ya diphefo le dikgadima. Mo mosong go tle ikutletsa go le mogote lehatshe le lotlhe ka bophara re tla gatisa magareng ga 20 go enko 22. Me mo tshokologong gone go tle ikutletsa go le bothitho lehatshe le lotlhe ka bophara re tla gatisa magareng ga 30 ko Shakawe Gaborone ga mo le Francistown go enko 32 mo kgaolong ya Boroja Kgalagadi.
ka tsatsi la thipe re sotse le go thibile ka bontlhabong go kgaolong ya Ghanzi mme dikgaolo tse dingwe tsona go tle go thibile ka bontlhabong go na kgona go la pula phefo le dikgadima mo tshokologong ka tsatsi la thipe o tla ikutla go le bothitho re tla gatisa magareng ga 26 le borobedi ko Shakawe jwaneng ga mmogo le Francistown go go 32 ko Tsabo Middle Pits le ko Box Pits ke gona go tlemone go tshwaretse a nne boroko. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana.